na kiss ninendete wingwatanga moko ninendete wikwatanga tunondo ninendete wakwatila bau ene ukethia ndini wa bedroom ninendete isuma ninendete wasewa aingi oyu megita ulisila taisululu ona baikunena baikunena baila mindote tasia ya kumba nyamumbe ando umundi megita ulisila takisululu ona kake zululu father withia inde to isu muilisana ninde to itesia kwikie siongela na mumo sia kumina mumo nundu ethani mutumia kwe kala neza we ona weka kana unengania ko ya nsani tukikuta ubenda ake mugemwe ndiye wamina na kama aguliko ukaba ndiye watia kama kusoko liko woka ndiye ala malaya magundu ekana amo no yokongwata kongwata ngaendo kanemko kongwata yani with a big room bitterness ni war na kweli wa kute sex ndini wa marriage family shida aje dead ni wa kuyundu mukwika mwi family mingu na ala mabangie tulenda na ala mabangie kunu bana mama ile kwikwata na nundu twaneni na bado watata kwithikizia aume onaka kila mundu na kila family ina thina ile kwikwata father undu momesiesu ethani me relate mweze wendo ni wangai na mesiesu teme direct ithengesi yesu nundu keka yoba waka nyumba alamaka mana ko ukeka nitu kile nitu matethia tu man direct mamu manemu yai muyai wa uthasi wa ngosio nikana matonde kwa tabani na kila kingi mailili kana mpala maumie undu mambilile matwana undu matia niye utia neo ila ndume utwana ndepa kupe percentage zonde yani medha majendana meta na masitwa maseo makula siatoka twanende makula siatoka komaniende ona mema pastor ona mema bishop ona ethani mundu meweba asia mundu muka onethana ukwetela withia na mea chathike vike makomani ko kindu chambe ni maile olilikana utia newo pala maumanisie makalilika wendo wo wambe nundu ona mdeto sianga ikwasa lilikana iwendo wa lilikana ibala maumia na muisio kamuwambelelie ufatha etha ndwa meuthina na thina wo keka ni batoneka masimusioke ya muya yengi na ni makwata a permanent solution na kila kingi mayema ni Sya Thayu wa kwekeania nundu mathoka micho ndo ni kimwe maileo kana mo kongolania na muye mo diva ini maundu maingo keja muina kwati lakini utono kuko kangu kia kivetikisio kethia kini kisi wumisi lakini utethia muzee na kende vice versa haya uko kakwata muzee musio ayo tuka kwithia nacho kibeti ila jibe kubetha baiyata undu umwe tailo tungia ngai mubea nundu ndamunenga inyonde kwithwa muyaseo ndini wa mutwano ngai eka kindu kita wa complimenting one another nundu muketha mwingawie inywele aimusi inyonde mukaseuba baimusi yu inyonde mukala baimusi bakatu the twiki batho kadeni na kindu akwa ba umwe ya tumbala umwe mulau nonge wito nonge wosubia ula wito moni wa usubia nundu ula uno utona uthonoka ukethia musindu wake umwe social nonge utendete andu nikenda with the kukwenda muno kuinananga maundu umwe extravaganza nonge wa introvert umwe utendete andu alikamuzi abingangeiti ndenda mundu naonge uwete nguyanu mabitete no metete amekioso nikana musio utone umbalance na musio asiana balance na nikana musio asiana balance witoneza yonde mwesankwini unge mukube akatwa akibetikiasa nikana mwetho na siana mindia kunga iya balance yao okay nando juma ile ila matwana mundu akasoma longi nikana kandi just na ligo na wendo wangape ai sacrifice kula
we ute upota na kula ulongi uko complete nikana wendo balance niguo. Okay, na indi mone maundu mau mathuku ala meaita wani wendo otondu kayoki wanzuki muno ukiwanzuke ni museo no kauya mwingi ueta madhara mweni wako no tawe wendo na munote ueta obsessive uili storage uili yundu wambe ueta unhealthy marriage ukeza hivi